Assalamu alaikum, урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 28 ноябрь 2020 жыл авторынок Риом немет суналарын тартканды улантабыз туугандар. Андыктан ушул видеону аягына чейин көрүңүз. Аябай кар жаап атат азыр. Мен ушул Audi A6 үлгүсүндөгү автоунаадан тартып баштайын. Жылы 2000, объем 2.4, коробка автомат, баасы $3900, 0500 18 21 86. Golf 4 Universal. Жылы 2001, объем 1.6, баасы $3400, телефон номер 0500 18 21 86, коробка механика. Passat B5 Universal, коробка автомат, жылы 2000, объем 1.8, баасы $3500, 0555 05 08 99, расход 9 литр. Кеми бар туугандар. Болор бас канчага бересиз? 3кө? $3300 болор басы. Vento. Жылы 99, объем 1.8 моно, басы 160 000 сом, срочно сатылат. Расход 6-7 литр. Телефон номериңизди айтып коюң. 0778 50 52 53. Ушул номерге байланышасыздар. Болор басы канча байке? 150 000 сом. Болор басы 150 000 сом. Passat B3 Universal. Жылы 90, объем 1.8, басы 200 000 сом, 0555 61 99 61. Mercedes-Benz 210. Жылы 98, объем 2.4, баасы 270 000 сом, 0555 81 86 16. Audi A6. Пробег 281 000 километр, жылы 94, объем 2.6, басы $4200, 0705 71 28 30, коробка механика, расход 9 литр. Салонун тартып көрсөтөлү. Салону кожаный салон,
Отургучтары черный кожаный. Булар басы канча байке? 3.9. Булар басы $3.900. Volkswagen Boro. Жылы 96, объем 2.3, басы $3.000, 0701 01 90 75. Расход 10-11 литр дейді. Subaru Forester. Bası $3.600, telefon номер 0702 24 88 88. Коробка автомат, жылы 2000. Assalamu alaikum. Булар басы қанша? $3.500. Булар басы $3.500. Audi A6. Жылы 99, объем 2.4, $3.700. Коробка автомат, расход 11-12 литр, 0702 45 55 05. Golf 4. Жылы 2002, объем 1.6, басы $4.200, 0550 17 36 19. Расход 8-9 литр. Кейінгі ұнатуғандар Subaru Legacy. Артында камерасы бар. Азыр толық малыматты береміз. Так. Келишим баада жылы 2004 0700 63 60 08. Срочно сатылат. Кейінгі ұна Passat B3 универсал. Жылы 91, объем 1.8, бұлдағы келішім бада 0701 11 11 80. Расход 7-8 литр. Кейінгі Audi A4 универсал. Жылы 98, объем 1.8, келишим бада 0701 11 11 80. Коробка механика. Қар жаап, бираз тартканга ыңгайсыздык жаратып атат. Уналарды дагы кар басып калган. Golf 3 жакшы абалда. Пробег 250 000 километр, жылы 98, объем 1.8, расход 6-7 литр, $3.500, 0557 80 09 28. Mercedes-Benz 210.
Жылы 97, объем 3.2, басы 5,5 мың доллар, 0555 20 00 30. Коробка автомат, расход 10-13 литр, японец. Болор бас қанша байке? 5300. 5300 доллар. AMG Бүт идеал дейт туғандар. AMG артында гүл стилдағы спортивный. Кечіресіздер. Мынаке көрсетіп қойын. Қандай гүл стил өзіңіздер біліп аласыздар.